मुहूर्त आदौ द्वालक्ष्मी देवता वाहन स्थापन पूजनं च करिष्ये। अत्र ध्यानम् ओम भूर्भुवस्सुमावाहयामि स्वालक्ष्मीमावाहयामि भूर्भुवस्सुमावाहयामि ओम विनियोगः ओम पत्रासकाय सत्यानि देवतेषां लक्ष्मीमितादिवाची महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यान समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवर्णामणिं सुवर्णमतसहजाम् चन्द्रां लक्ष्मी जातवेदो समावाह लक्ष्मीमनमगामीम् यस्यामिरण्यविन्धेयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारतमध्यामस्तिनाथप्रमोदिनीम् श्रियं देवीमुपवैष्णिमादेवीरदुषताम् कामसोऽहिरण्यप्राकारां आर्द्राजलतीर्थस्तां तर्पयन्तीम् पद्मेसिनां पद्मवर्णाकाम्यो हेष्यं चन्द्रां भासां वनस्पति तस्य ओम प्राणाग्नि नारायणाय स्वाहा नारायण नमः वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः संकर्षणाय स्वाहा संकर्षणाय नमः प्राणाग्निनाय स्वाहा प्राणाय नमः समानाय स्वाहा नमः समर्पयामि नैवेद्यमते पानीं समर्पयामि हरिचन्द्रां समर्पयामि चार्चन्दनं समर्पयामि नाम समर्पयामि
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापो पापमात्मा पापात्मा पापसम्भव अभिषमया दासमिदं क्षमस्व पुरुषोत्तमं यामीशनां समर्पयामि नेन्द्रेन्द्रवाक्यात्मस्वभावात् गुणं यस्वरं परस्मै नारायणाय समर्पितनेन अस्मिन् संकल्पित श्री इन्दिराकान्त भवन वास्तुप्रवेशाङ्गत्वेन आदौ द्वालक्ष्मीदेवतावानस्थापन न देवता प्रीत्यकृत ध्यानामानादि षोडशोपचार पूजाराधन भगवान् श्री कुलदेवताः रामनाथ शान्तिरी कामाक्षी देवता प्रियताम्बितो भवतु तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु मंत्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णो स्मरणपूर्वकम् यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सर्व विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः नमस्कार मूर्ता आता मूर्त निरीक्षणं च करिष्ये ओम इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः नत्वास्त्वा कुलदेवतांश्च नमनाम विघ्नेश्वरं शारदाम वक्षे कृष्ण विवाहौस्तु कविनम् चेतोहरं षण्मताम् स्वस्यैवानुं गुणानुवर्णनपरि शान्तस्य विशान्तये नित्यं सोदर उदये कुवकुवा कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान लक्ष्मी कौस्तुक पारिजात कसुरा धन्वन्तरी चन्द्रमा गावगाम सुधा सुरेश्वर गजो रम्भादिदेवाङ्गना अश्व सप्तमुखो विषं परिधनो शङ्को मृत चाम्बुदे रत्नानीश चतुर्दश प्रतिदिनम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान कस्तूरी तिलकं ललाट पठले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणोत्तरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे चन्दनमसुन्दरिलम्
ಚಮತ್ಕಾರ ಹೋಗೋಣ. कशें मरे समोर मरे पयलीं तांकां तांकां ते पयलीं वतले भितर समोरल्यान घेवं कोण होत नका बाहेर या लाईव्ह पहिले पुष्करिणी पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं गुरुर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्दायकर्णीष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो
पद्माने पद्मवे पद्मपत्रे पद्मप्रिय पद्मलताय ताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले उत्तरपाद पद्ममयि सन्निधत्सला पद्मानने पद्मौर पद्मशुभे मे पदसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै ईश्वरी सर्वभूतान्तामभैष्यम् गन्धं हरिद्राक्म सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। ओम माल्याध्नि सुगन्धिः मादित्याग्नि मया पुष्पाणि विधीयताम् गन्धं पुष्पं हरिद्रा सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। पूज्य ओम अहं रुद्रेभिर्वसो विश्राम्यामादित्येरुत विश्वदेवैः अहमित्रावरुणो भाति प्रभयामि मुद्रावगेन पश्चिनोका अहसो अमानसं विवन्यं तुष्टावशनं दरुषणाकम् अहं ददां द्रविणं पुष्मादे शुक्राभ्ये यजमानाय सुभते अहं राष्ट्रे सुमते वशिवसुमना चिकितुषे प्रथमायज्ञानाम् नामादेवाय मया स्वनामधियो विपश्यति यन्त्राणि शृणोत्युक्तम् अमन्तोमान्तपाक्ष्यन्ते सुदेशो दर्शते वन्दे वदामि अहमेव स्वयं विदमोधामि दुष्टं देवेभ्यः यकामे तन्त्रमुग्रं प्रणोमिदं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधाम् रुद्राय दशरानोमि ब्रह्मविशेषरा वेहन्तबाहो अहं ज्ञानाय समर्पयामि अहं तु मे अहमेव माता इव प्रभाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा करोति वा फलहीना पृथिवी तावती महिना सम्बभूव। श्रीजातश्रियानिर्याय देवयो जगद्भ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमाय भवन्ति साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व मंडळी द्यावा नमस्कार करा। तो बोलतो साइड रहा तो पूरा खूप जास्त
विराजिषाय श्री विष्णुमणिया से विष्णु प्रीत्यर्थम अस्मि कुलदेवता लक्ष्मी नारायण रामनाथ शांतेरि कामाक्ष सिद्धिनाथ वेताल गाढ़ भैरव कुलपुरुष देवता चरणकमल सन्निधौ संकल्पित श्री रामनाथ निवास संकुलवासस्य वास्तु प्रवेशं गत्वेन प्रवेश आदौ लक्ष्मी देवता वाहन स्थापन पूजनं च करिष्ये ओम महालक्ष्मी ओम भूर्भुवस्व महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णाय प्रजादेवता प्रीतिर्नियोगः ओम हिरण्यवर्णामहिरण्यवर्णरथसजाम चन्द्रामिरोषेणो महावः काम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीमः यस्यां हिरण्यविन्देयं कामश्वपुरुषाणाम् अश्वपूर्वारतमध्यामस्तिनाद प्रमोदिनीमः श्रियं देवी भवे श्रीर्मादेवी सुषदाम् वासोद्विदाहिरण्यपाकाराम् आकाशनिवृत्तान्तर्पयन्तीम् पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो श्रियं चन्द्राप्रभासां श्रियं लोके देवजुष्टामदारां तां पद्मीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण शतां त्वां प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसो देजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपदानां तुमायान्दाय लक्ष्मीः उपैतु मामेव सककीर्तिश्यमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे कृत्पिपासामनां ज्येष्ठावलक्ष्मीनाशयामि अम्मा अभूतिमसमृद्धिं च सा निर्णोत मे कृतात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहुवेशनीम् चन्द्राविनन्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः साम्भावः जातवेदो लक्ष्मीं मनाभगामिनीम् यस्याविरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् आयनाय स्वानारायणाय नमः वानात्मने वासुदेवाय स्वावासुदेवाय नमः ज्ञानात्मने संकर्षणाय संकर्षणाय नमः गानात्मने प्रद्युम्नाय प्रद्युम्नाय नमः समानात्मने शनिरुद्धाय स्वानिरुद्धाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये पानीं समर्पयामि उत्तरावचनं समर्पयामि जपजां करोदर्शनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे भोगिफलताम्बूलं समर्पयामि पूजायाः जागुण्यार्थं हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ओम श्री एजादश्रियानिधियाय श्रियमुदानां प्रदत्वमायन् सवन्त्य सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततमर्जावषट्कृत्यं सन्तत्ये सन्धीयते प्रजापतिपर्य एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलम् ब्रह्मत्यानामगम्यागम्यकोटयः दहत्या लोकमात्रेण विष्णो सारार्पितं मुखम् ॐ ध्रुवाद्यौ ध्रुवा प्रवतिवे ध्रुवाः सर्वः दायिने ध्रुवं विश्वामितं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् मंगलनीराजं समर्पयामि अयन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं हिमानसगन्धेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि पापसम्भवत्राय मां कृपया देव शरणागतवत्सल पदकृत्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि यस्य स्मृत्याचनामुक्त्या तव पूजा क्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतायास्य सद्योपदेतमुचितं मन्त्रेण क्रियायेन भक्तेन जनार्दन यत्तु मया देव परिपूर्णतस्मै कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा स्वभावात् करोमि तत्फलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन अस्मिन् देवालये संकल्पति रामनाथ निवासी संकुलस्य संगत्वेन आदौ देवतावान् स पूज्य भगवान् कुलदेवता शांति कामाक्ष प्रियता प्रीत भवत श्री कृष्णार्पणमस्तु मुहूर्त निरीक्षणं च करिष्ये पाय पडा स्वामी
सर्व आशीर्वाद घ्या कमिटी. ओम इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. नत्वास्त्वा कुलदेवतांश्च कमलाम् विघ्नेश्वरं शारदाम् वक्ष्ये कृष्णविवाहौ सुखमिदम् चेतोहरं षण्मताम् स्वस्यैवानुवर्णपरि शान्तस्य विश्रान्तये नित्यं सोदर पूर्तये कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान लक्ष्मीर्यस्य परिग्रह कमलभो सोनगर्माग्रता पौत्रश्चन्द्र विभूषण सुरगुरो शेषस्य शय्यासनः ब्रह्माण्डौ वरमन्दिरम् सुरगणा यस्य प्रभो देवताः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधा साङ्गपुराणान्विता वेदान्तापि मन्त्रतन्त्रसहिता तर्काश स्वदिनागणा काव्यालङ्करनीतिनाटकगणा शब्दाशनानाविधा श्रीविष्णो गुणराशिकीर्तन परा कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुभमङ्गल सावधान रामो राजा मणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्रय सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम् देवलग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलन्ददेव विद्याबलं दैव बलन्ददेव लक्ष्मीपदे ते गृहगं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलन्ददेव लक्ष्मीपदे ते गृहगं स्मरामि ॐ तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलन्ददेव विद्याबलन्ददेव बलन्ददेव लक्ष्मीपदे ते गृहगं स्मरामि सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीकवागेश्वराभ्यां दत्त वास्तु प्रवेश रामनाथनिवास संकुलस्य उद्घाटन मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु वस्त्राणि अंगणे हे साइड
तस्मात् हाय पशूनां प्रदेशा श्री रामनाथ उत्तम मठाधीश की पूज्य श्रीमती विद्याधिराज तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की पूज्य श्रीमती विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गोकर्ण मठ संस्थान की सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि मुझे पैसा किधर है? ते पायान समोर बिगी कराते थोडे मागचे होते नेता गुरुबाई बी या गोकर्ण मठाधीश उत्तम मठाधीश की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद इंदिरा गांधी सिंह रोडे तीर्थ स्वामी महाराज की गोकर्ण मठाधीश उत्तम मठ संस्थान की